Okay. Kale. DJ. See ya. Bambi nga wenkobera embeera yaisano mu district y'Obugweri ona ku lwaleero omu kubali kuvuganya ku ntebe y'obwerese y'okutaano kibiina kya kaadi ya FDC Amindoga Ibrahim amaze okwegandisa Electoral Commission amaze okumenominatinga era nga ekiriwo kukina migale bekukuba kusanuka masedere so tuwantu ogere kuona yoboli awo atukobere awira anti bamunominatinze talinga abantu bandi abatuka ku Electoral Commission ngempapula abazira nkuyezaliza sebo yesebo ane yanziza YY Media ninze Ndoga Ibrahimu ninze chairman omuyaka owabu oruna kolwa lero ndi musanufu byanswiso ntule tulikola statement eraga abagweri nti twidi okukyusa bugweri ebe ekyokubonerako ebe district yedindi edeyagaza era nga buli omu ogituuka mu wategeera nti obukulembeze bulimu ndi ku tiketi ya Forum for Democratic Change oba oli awo abandi gye babaire baduuba nti yawaawo ayenze ndi omuntu ayikiririza mu kintu paka nga nkigwisa omuwaatu ogweffe gwakubona nga tuweereza abanayigana n'okutwala obukulembeze nendo okusooka okwebaza obukulembeze obw'ekibiina kyendikiririzaamu obubaire obusaale okubona nga bunteekateeka ng'omuntu bwandeera okutandikira mu local government eya wansi ey'egombolola n'okutuuka buti ku local government eya district yetutandiise ndi musabba munamawulire era omubangule waako idea ebintu ebirina okuba nga bitambula mu nsonga y'obuweereza obw'abantu sebo mwami Yazidi mbaire isente bero C3 nenze mbaire mu igombolola nga nkolera mu bugubi olw'esente ntinidde nfuna omwaka omulamba mbaire nfuna emiliyoni 12 okuva mu road fund eibulanku mu miruka 5 okuweereza abantu beibulanku obuzibu bwava mu namba ya population gye babala oba balikola census kuba government olwisi ekuwe sente okusinzira ku muwendo ogw'abantu bolina so wobosi yakola mu era balaga nti tuli abantu kasanva nga twingira emitwalo 5 so government ebaire tuwe sente ntini okusinzira ku bantu beduuba nti nabali mu igombola lyange aye ninze egombolere lyasinze wano mu ibulanku ni mu Busoga okusobola okubona nti nagamye bulungi government program zidona na adita munkola nga bwe kirina okuba nga ate kikolebwa ate nga ndi musada wa opposition aye enguudo embi tidikubuuza nti oli wa kibiina ki amalwaliro amabi tigakubuuza nti oli wa kibiina ki ebyendegeresa ebibi tibikubuuza nti oli wa kibiina ki n'obwavu okuluma tibikubuuza nti oli wa kibiina ki okubona lebo abagwere banaba nga bakuwaire omukisa enteekateeka todebere ditya nti onagame entebe ya Bugweri byonna ebiriwo biwojja okutandikira enteekateeka esooka yakukendeeza kitunda mirimu Bugweri district eri ranked mu Uganda bwetaba mu kifo kisooka eri mu kifo kyakubiri okutunda emirimu omwana ow'omu nakwaidda nga ali kwenda obusomesa ali kwenda obusawo ayenda okuba inginiya ayenda okuvuga emotoka ayenda okuba omubalirizi ayo obukwakuliza obw'essente ediri kusabibwa bwabwa nga ate bungi ino yuno mu system kasitotaawo bureaucracy nti emitendera gina kuba miwanvu okufuna omulimu olina kubitamu ole n'atuukirira omukulembeze ole n'ebimuku ebyebyongera okuba nga bipromotinga corruption but mbalayirira kubanga tubaisha kubonera ku district y'Ebugire wano ebikoze ndowooza nti ne district mu Busoga yonka etatunze mirimu so tulikwenda okwongera okukopa ekyekiri mu district ey'Ebugire kuba ninze gwoli kubona nga n'olwaleero ndi mwana wa mulimi ndi mwana wa muntu atabaire mu mbeera eyeyagaza aye balwana bato bansobola okola ki okusoma kitegeeza nti enuma eyo n'abali kumbona eriyo bangi abafaanana oti ninze ate eriyo bangi abayinza okuba kabiri nga bansinga kuno okuba obubi omusaba omulimo emiliyoni 4 omusaba omulimo emiliyoni 8 nibwe be emiliyoni ndala oba omaze okuba nga oyitaitana future yeso ensonga yo okutunda emirimu n'erimu ku nsonga edintweireyo kubanga nze kyendi kwogera ku nkiriku n'ibwino ensonga ey'okubiri eri ku nsonga ya byabulamu Bugweri district erina challenges nti olwaleero bw'obala bukyanga batu wa district status tulina irwaliro likali ku level ya health center 4
whereby erwaliro lino liriment kuba ku constituency level ate to make matters worse erwaliro liri ku highway nti eri oluyisa bava ebugiri accident dabitirira yabo oluyisa baba bali kutambula nga bali kubita nga balina okwongera okuba nga bafuna obwidanda biso tulina okulwana okubona nti erwaliro lifaanane district live ku district status nga biri bikola bubiriyo ebyensoma tulina okulwana okubona nti omutindo tugusitula abaana baife abali kusomera mu bizimbe ebibya abali kusomera wansi tulina okwongera okulwana okubona nga tubiwa priority ayate ekisinga bukulu ino nekyobugayiga ekiri Makuutu mu district ey'Ebugweri Bugweri eri blessed nti ekyobugayiga ekiri eno bw'otambula olina kukyagana mu mawanga nga China oba mu mawanga nga Ukraine ayife tuli kubuuza loyalty ebyo ebirina okwizibwa ekyalo nga Makuutu ebirina okwizibwa district nga Bugweri ni Busoga biriki twabwene bwe bazuira amafuta ya side bay bunolo kolansi aliyo tuli kubona ebisaga byenoni biriyo tuli kubona enguudo dirimibwa abantu bayo bafunie emirimo ife ekyobugayiga ekiri Makuutu priority yaibwe eriki abagweri balina okweyagalira mu company eyo ate ekisinga bukulu royalties olina okwizibwa mu kyalo kuba oluguudo oluva Makuutu okwire na Wangisa lwetaga kolansi so twenda royalties edo disobola okuba nga digasa Omugweri tulina okumala ekitebe kya district akuba twafuna ku esente ntintini tulina okwongera okulobinga okubona nga tumala ekitebe kya district tulina okutaawo working environment eri friendly eri abakozi ba government nifa abaweereza nga abakulembeze ate era n'ekintu ekindi tulina okulwana okubona nga district ey'Ebugweri eyawulwamu efune constituency eswika mu ndala kuba government ya Mwami Museveni esazeewo okubita mu constituencies okusobola okukulankulanya abantu bweri kuleeta ambulance eri kuwa constituency level bweri kuleeta emyogo esinzira constituency level bweri kuleeta vocation institutions esinzira constituency level so Bugweri tuli kufunamu olw'okuba we district and we county and we constituency at the same time. Tuyanziza oyo ni Mwami Ibrahim Ndoga alikwenda bwe sente bwerose yokutano bwe district ey'Obugweri bamaze okuwandiisa wendogera tulikakiko k'ebyokulondesa era okufaano ali kujja kutambulamu obukosa abawagizi be bamulinze era walikuliya ali kujja kusanukamu kuna abantu be nga bamwisa